Aha mumeze mute bantu banje, mumeze neza, ni amahoro. Turabashoje aho muherereye hose, abari muri Amerika, mu Burundi, muri Kenya, mu Rwanda, Zambia, ibyo bihugu byose biza bikurikirana. Nkuko bisanzwe nje mwumva uri ku buhanga bwo kuvuga bw'umunwa nimbangutse mwarimu wanyu. Kuko nyine nabibabwiye ngo rero tuzoza tubazanira abacuranzi batandukanye. Murareba uyu we afite inzara nini, dore intoki zanje murazizi nyine. Uyu ni umucuranzi mushasha twabazaniye mu bintu bijanye na slow. Mwari mwarabitusavye ngo tuzaze tubashiraho utuntu tw'udusha, amasiro nayo abakenewe cyane. Ibiserimba navyo ni byiza, ariko twatekereje ngo tuzane n'amasomo ajanye na slow mu ndirimbo zo kuramya. Kandi nanje nari nabibabwiye ko nzoza mbazanira abacuranzi batandukanye. Ubwo rero uyu ni umucuranzi tugiye kumwakira, aratangira abibwira mbere yuko abigisha. Aratangira abibwira, ubu ninje wabaye cameraman mba n'umunyamakuru. Agiye gutangira abibwira, ababwire n'utuntu agiye kubigisha, kandi ndabizi ko biri bugende neza. Twakwakiriye mushuti wacu wo kwibwira abantu hano. Murakoze, Imana bamugisha. Muri kumwe na Elisa Shizirungu pianist. Niko bajya kunda kuvuga. Wongerejwe wegere mikoro. Tuje kwiga rero nkuko bivuze, tuje kwiga isomo rijyanye na slow, gucuranga indirimbo zijyanye no kuramya. Si byinshi tuzi, ariko bike tuzatubisangira twese, kuko no muri mumwe nk'abacuranzi n'abaririmbyi, ariko n'abaririmbyi babyumvireho. Ndagusaba kugira ngo rero mbere yuko dutangira kwiga ubanze ukande subscribe, ukande inzogera kugira ngo aya masomo ajye abasha kukugeraho neza nkuko bikwiye. Like, unasharinge, comment, mutubwire ikibura, nta kibazo. Twaje gukorera kuri channel ni Rwamika TV, siko? Ni Rwamika TV. Ikindi ntamuciye mu ijambo, aratangira abanza abereka amajwi yakoresheje muri taburo. Nongere kwibutsa abantu duhaye twiga gucuranga, n'ubundi ko turacuranga indirimbo z'Imana. Muzoza mwiga no kuririmba, ntaga ni ngombwa ibintu by'ibisirimba gusa. No kwiga hari abantu kwiga gucuranga igisirimba gusa, utiga no gucuranga indirimbo. Hari umuntu ubuzi gucuranga igisirimba pe, akagicuranga, ariko umuntu yoramye Imana ugasanga ntago umuntu ashoboye kumucurangira. So rero reka abereka amajwi yakoresheje ayabagaragariza amwe mu majwi nge nkunda gukoresha iyo ngiye gucuranga slow. Hari hano tuba dufite main, iri ni ijwi rya mbere nyine ugomba gukoresha nyine muri piano, muri keyboard yawe. Hano hari main, urabona harimo grand piano. Grand piano tuyisanga hano ku cyumba cyanditseho piano and harps. Nagira ngo murabibona, niho kandi ugasanga grand piano yawe. Iryo ni ijwi rya mbere twashyizemo. Irya kabiri ni hano muri layer, turasangamo ijwi ryitwa area 51, area 51. Umuntu yorikura iri ngiro usanga kuri iki cyumba cyanditseho choir and pad. Ukandaho ukashaka utubona yanditseho area. Banko ukandaho bereke. Jango murabona icyumba twakigizemo ngiri. Guys mwaribonye gahito ryemeza. Gahito cyo kuri iyi sound creator karikandaho, kaza ugakuraho iyi ni DSP kayigira off kugira ngo atazamo ibintu nyine byanyiramo by'ama echo. Iba ari iyi ngiyi, ngira ngo nayishyireho neza. Urabona nkanze on ihita yaka, uyikuraho. Hanyuma ukaza ukagabanyamo n'aya makorasi, ukayagabanya ukayamaliramo, ukatambika, ukaza volume irazamuye, ugaca kuri balance volume layer, urayizamuramo gake nyine ukayiringaniza utayimariyemo yose cyane. Hanyuma left yo ni ibisanzwe, nta kintu kiba kirimo, ni ibisanzwe. Hanyuma ukumva uburyo piano yawe isounding. Urumva ahangaha harimo area yonyine, ntabwo nashyizemo main. Gashyiremo main none twumve uburyo bisounding.
twabateguriye ngiye kugacuranga mwumve niba mukazi, hanyuma turebe uburyo bagatwaramo. Wowe utega amatwi n'amaso urebe neza cyane ukurikirane. Karimbo gatangira kavuga gutya, murahita mumenya umuhanzi wagahanze n'uburyo bwitwa. Reka adufashe ashyireho kamera neza tubereke uburyo kameze. Ndakeka mwakumvishe noneho aka kandi niko tugiye kureba uburyo kagendamo, kandi muraza kugakunda ndabizi, ni akantu karyoshye utwazamo. Iyo ugiye gucuranga solo rero bisaba kugira ngo ubitware gake woroshye intoki. Urabona iyo turimo gucuranga gutya ushobora no kubicuranga nafashe note zose nabone. Niyo ngo iyi ndirimbo bayicuranga ugacuranga uhereye muri icyo twita iyi no gatandatu. Hano ni red yes, ni red yes niko bayita. Urabona niyo mfashe ni gatandatu, abantu bakoresha fa diez. Noneho reka tuze gusaba mwarimu wacu azagenda twaza bukeya yerekane buri kintu cyose ko yagiye gifata neza kugira ngo aba bacu bazabimenye neza. Uwerekane inota neza. Ndabikurikirana nta kibazo. Urabona iyi mineri iyi mubwe ya gatandatu. Urabona ukuntu nyifashe ku bantu bakoresha fa diez. Igikumwe urabona gifasha ngaha. Uvuga ngo urafata iyi re diez nyirizina ari gatandatu, ufate na do cyangwa se fa diez. Uyifate nyirizina hamwe na mi. Urabona niyo mfashe. Na hano uraza ukifatira nubwo wafata tubiri gusa. Iyi mineri ni gatatu kabifata gusa. Iyo uvuye hano muri iyi note tujya muri so ariyo twita gatanu, umuntu bakoresha fa diez. Wayivamo ugahita uza muri kane. Urayibona kane, urayibona neza. Wava muri kane kujya kifatira rimwe yawe. Rimwe iri mu bwoko bwinshi. Iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe. Noneho kugira ngo biryohe noneho uraza ukabifatira rimwe. Urabona utuntu mfashe hano udukoraho nyereza. Urumva bereke neza hano rifite uburyo ngifashe na right. Urabona ako kantu mfashe. Karebe neza hano. Urabona ni gatanu nyirizina. Hano yirebe neza. Fashemo iyi note ya C ariyo fa. Tugatangire. Dukora kano kandi. Urabona ndakubita kuri aka n'utu n'aka. Aka niko kamereza guhita ngenda njya mu yindi note. Kuri aka ngaka hari akandi gato ngo niko tugiye kureba kugira ngo tubihuze byose. Hari akandi kaza kavuga ngo
nyine ucuranga akantu k'akamelodi ukuntu. None ibumoso ndacyakoresha ya 6 na 5 na 4 na 1. Cyangwa murareba ko ndimo nufata utuntu tubiri, shatse nanafata yose, note yose nafata, nta kibazo, nayifata ariko n'utu nta kibazo kudukoresha, pfa kuba wowe igicuranga byumvikana gusa. Reka sabe umuntu uri kuri kamera aturirimbiremo. Mbere ntaratangira kuririmba ndagira ngo ako kantu hacuranga ngo ubanza ukerekane neza abantu babibone neza nako tagaruka ngo bazaye. Okay, murakoze. Nvango aka kantu turimo turakoresha uhera sanko werekana urutoki rumwe ku rundi. Nvango uhera muri iyi ni fa diez. Uhera muri fa diez. Fa diez wagahita ukurikizaho iyi so diez ayibona gucuranga dukurikiranye dutatu. Hano itufata note yuzuye n'ubundi. Ako nako nagira ngo mbereke harya bazabaririmba gute ngo ntaza kutegwa bankunshiramo buke. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi. Mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Amarira yashize suko ibibazo birangiye umutima uzuza. Hano uburyo turimo turayigendamo ntabwo ni 6 5 ciye bugufi, ni 6 5 4 1. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi. Mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Noneho hano tuvuze ngo suko amarira yashize tujya muri 4. Iyi 4 ngira ngo murayizi ngiye. Ni kimwe ni cyangwa iyi. Suko amarira tuva muri 4 tujya muri 5. Tuva muri 4 tujya muri 5, twanyagaga muri 4 tugaruka muri 1. Soko amarira yashize umutima unyuzwe, umutima unyuzwe, ndanyuzwe umutima wanjye. Dufatamo 2. Mfite iyo tugeze kuri nta rindi jambo ashaka kuvuga. Urumva ukuntu umuntu agatwara nk'akamelodi.
isomo ryari iri ngiri iyo twahereyeho mbereka, ariko none nkabasubiremo kugira ngo tugane ku musozo. Ryari iri ngiri twatangiyemo tuvuga ngo murakoze. Isomo ryari iryo ngiryo, tuzadukomeza tugende twiga n'ibindi ku bumenyi dufite natwe tubasangize, kuko iyi si tubaho kugira ngo twese dufatanye, kandi abantu bafatanyije barushaho kwaguka. Ubutaha tuzongera twige n'ibindi cyane cyane mu tuntu tw'uturirimbo. Nta bintu by'amanote menshi nzi, ariko ibyo nzi tuzatugenda tubisangira. Ndakeka ko byagufasha mu micurangire yawe yo kuramya, kandi abenshi turabizi ko tubikeneye. Iyi ni channel yitwa Rwamika TV twakoreyeho. Hari ikibazo mvuze na channel yanjye se bakamana subscribe? Nta kibazo no kuri wowe ivuga. Nanjye mfite channel rero ni Elisa TV Show. Zajya kuri YouTube searching Elisa TV Show, hanyuma kugira ngo dukomeze gufatanya kwamaza ishimwe ry'Imana. Kora subscribe, like na comments, dukomeze gufatanya umurimo w'Imana. Murakoze. Amasomo yarayo ngayo ntakagaruka. Sandi cyane rero bantu banje. Oye ni umucuranzi nabazaniye yitwa Nshizirungu Elisa. Ni umucuranzi mwiza cyane rwose. Nari natekereje ndavuga ngo mubazanire nawe abasangize, kuko abantu ntibaza bamenya ibintu bimwe cyangwa se ku rwego rungana. Hari ibyo azi ntazi njewe, ariko natekereje ndavuga ngo ibyo ntazi ntabasha kubasangiza, hari mwene data ubimenya, mubazanire abibereke. Akaba rero agira nawe channel yitwa Elisa TV Show. Ugenda usacinga kuri telefone yawe uyirebe, nawe wacaho ibintu byiza, ibitaramo byiza. Ukore subscribe, mukore na like. Muramugize neza abantu banje. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Jewe rero nabaye